munyonyonga musanvu September 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Sulubada High School ekutusaka Mickey Wine Sulubada Kingi agenda kuchakala jahazi pia munyonyo nga musanvu September 2024 okuingira mitwalo ebiri yepi mitwalo etaano ate emize milioni 3 ati tusabale ku jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujje muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kugana bakomedians batikitokers sawa bbiri ez'okubajanga emiryango giggulawo toleta fujjo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete eyo yembeera eri ku jahazi pia munyonyo time check sawa musanvu time check sawa musanvu ebikutte bite bam ebikutte bite uno mwaka nebikyala bite nebikyala bite nebanangu lunaku lwaleero eri mukulu wange ate nga the same time mukoddomi wange nzize kukima nkoko wamba kiri ekintu kimu mukoddomi wange azze tubategeeza ng'ennaku z'omwezi 7 tulina kubeera ali ku jahazi pia ng'abakubira endongo ebitadde bikole ki ebitadde bite n'ennyimba endala zonna naye ngenda kuyimba besimbire mukono nange bw'anaatwala mwannyina so n'olwekyo guys tubeereyo on 7th of September agenda kubeera ffenna nga tuli awo nga tuyimba luyimba kubimba don't miss number 4 wola be there or nowhere check it in the matter. You're my baby, you're my baby. Ngwagalana yato newala. You're my baby, you're my baby. Come on, make one. Sulubada, Mickey Wine, a super raga. Yeah, man, that's the amazing. I'm some September to get up with Jahaz. Make wine. Full force. Yeah, man. So we're coming, comrade. We're coming, bro. We're coming for you. Are you ready? Just celebrate Mickey. Batalo mwena. Celebrate the legendary. Yo, man. Mickey. Yeah, man. Straight up Jahazi with Muno mwaka ebikutte bite muno mwaka ebikutte bite twagala nnyo switi n'amata my baby my baby twagala n'ayadonye yama headmaster baddest Mickey Wine fe uniform twazigolodde esegede twakubedde obukindo jahazi pia getuli teri kugenda wala tewali jahazi pia getuli mwe olwaleero jahazi pia ya munyonyo Mickey Wine says so Sulubada High School yeah man hello banage kola ennaku z'omwezinga 7 tulali ku jahazi pia munyonyo nga tuwagira mwana mulenzi Mickey Wine Sulubada banage mujje bangi mujje mujuze jahazi pia ate ayina matovu mbakowodde mujje wa Mickey Wine waffe ring bing bang bing boom stole jimwana ibyo bikompola Antole kede mu September tugenze mu kusabala tusabale ku jazz pia munyonyo mu September pia bilimwena representing Mickey Wine Sulubada bada with the mother raga bim raga agenda kwatakatinga mu September bim gwe jayon tekeyo yo tumojo tekeyo anje chao chigenda kuwera ungesoro tuzirunda stone timwana twegweko Mickey Wine representing Sulubada bafana midaya mumanyi tusabale ku jazz pia munyonyo mu September twegweko jendi nyona chi nalo kabum gaba maje Uno vampio mwana Seya kuwa nyonyo Katingambe chitufu ntionjagala. Hey, it's the girl from Property and it's calling you on the 7th of September. Bana imuje tutuze
Jahazi pia nga tuwagira Headmaster Mickey Wine banange mujje mulungi holistic ghetto youth representative baghetto youth mwena mujje tujuze Jahazi pia anti muchimanyi Uganda yaffe n'emirirano short time olunaku lwe luno ekyamagero kyo kikonkona olwange lwe luno banange. The days on the 7th of September, Mickey Wine to Sabale au Jahazi pia munyonyo kanchikatirize nga msanvu omwezi wa September Jahazi munyonyo. Make sure you guys turn up kubanga olunaku lwe Spice Diana Jelinho tugenda kubanga abatali bejula fena tusalako. See you guys, love you. Rap it to them, Casa Uganda. They are so many that they are miniature no. Ono ye Mickey Wani, Wamune Chozembeki, Casa Uganda Jazz Pia, Ngamusavu, Tubaku Barasa no Nyatansigo, Mickey Wine to be there. Abanabe Gazangela una Chumani, Musivenga to Tuvere, Yona Kurancha, Tubaku Barasa no Nyatansigo. Who is the gala Yagala Banana? Oyazolea Gwenu Bagana, Ati Dimu Shanyu, now we face Shanyu, Kuba. Sina mukuba koko sig rap it to them Casa Uganda atinga musamu nakulancha bana begaza musibenga to tubereyo tuwakuba barasa n'unya tasigo bukuta tinga yetu bakwata kubutama yo ata innocent wabuzibu ata manyi pepo wabuzibu to manyi Mickey wabuzibu oli amone abizibu bamanyi pepo buzibu ante nakuzomwezi nga musanvu boy teri kulanga kulala tuli na Mickey Wine waneno kujahazi pia boy natusenda badia soko barageko Mickey Wine de surubada edi master tujja nakuzomwezi nga musanvu boy tukusala ko chali wange pena tuwagire Mickey Wine mwana kujahazi pia mu concert ye tubereyo pena tusabale kujahazi pia pepe buzibu straight na musanvu Zenekubayo nebuzana mangatonio Ati yono wakuwasa kuti Siyo Okwano ono wakuwasa kono Akara nenda ulumba mulusagira ko nemwe munamanya ani mutalo oja kulabe abawagire empyanga bakola bataba zine zikoze yake zijafunya kugomesa banne n'abantu bayifidde muzee n'abantu bayifidde danga musanvu bale mwangweko ebitutumazo bitereza ngena kuzomwezi musanvu tewali kwekwasa kulala practice tujikoze bituterezeza kirije muliyo kulwa ezikoze zenkora ono njagala mpya zichenja zi mountain bike nezo automatic sala kumanya bikala lera aja bayuni mwena mwangweko kona kuzomwezi musanvu tewali kwekwasa amina empya Jahazi pia munyonyonga musanvu September 12 mwena egenda kudamoko bomboja ati Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi Hagera mchakala Jahazi pia munyonyo nga musanvu September 12 mwena Pokingira mchwana ebiri yebi mchwana 5 Hademiza milioni 3 Hadi tusabale kujahazi pia munyonyo Karaka wala bamwangala nabatamwangala abasaideni n'abasaideno mwena mujje muwagire Mickey Wine atenga werekedwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokazi sawa bile zokubacanga emiryango gigulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbale